welcome to my epizoda, fucking epizoda. Znači, danas ćete vidjeti najgoreg retarda. Znači, ja sam mislio da je Stefana najveći retard sa YouTube-a, ali nije! Ima gorih. Evo, sad ćete vidite, najvećeg retarda, znači, na fejsu, o bože, znači, glavom u zid jebao majku svoju, koliko je on glup. Znači, ovo ne mora da doživite. Just a moment, moram da se spustim dole da isključim zvuk da bi vi čuli jebog bas. Evo ga, evo, znači, ja sam izdvojio neke scene, mrš bre tamo. Ja sam izdvojio neke scene koje će vi vidjeti, znači ljudi, ostavit ću vam poslije njegov kanal, to je ono što sam snimio prethodni klip, bože retard, tako nešto, nemam pojma ni ja, znači samo gledajte, moram da mlataram rukama jer i on to radi, glumi ninju, gledajte sad ovo, molim vas. Pračem zvuk malo, idemo. On priča sam s sobom, čovjek. Oh, fucking god! Ne mogu se javim, nema veze, gledajte samo. Mrš kurac. To su ti retardaci. O bože. O retarda, jebem ti boga ludog. Iz koje ste ludice pobegu, čovječ? A nije to ništa. Pazite, to još nije ništa, što još može gore biti. Zove se Prokletstvo kralja Zvonimira, brate. Zvonko Spasić. Evo, pogledajte, molim vas, ovaj klip. Malo ga nakrivio, jebem ga, ali ne veze. Idemo. Wait a second. Ratniče, dovezi mi konja. Idemo u Jarviste. Ljudi, vi ste vidjeli ovo, da li je ovo moguće? Znači, čekajte, mora se baciti jednom na kraju, mora da se baci jednom, da bi doživeo. Jebem ti kamera, kurac, govno. Čovjek, da ste vidio kako ću se bacim sad. Na labudu let. Jebote budale, pa da li si ti čovječe normalan, šta ti snimaš, pa to nema goreg od tebe, pa... Joj budale, pa ja sam lud sad, zašto se bacam, reći će da sam gori, a ti si pobegu iz neke ludnice, ti čovječe, znači, kakve ti klipove stavljaš na internet, joj majko, pa... Imali te čovječe. Da li si ti normalan, brate? Jebo majko, ja sam mislio da je Stefana najgora, brate, ali ti si zajedno. Ti si pobjegao iz neke teške ludnice. U čega si ti obolao? Ko je to bolest? Može li se tebi pomoći uopšte, brate? Jer piješ ti neke lekove, čovječe? Šta? Ja sam lud, brate, sad ćete kažete da sam lud, da sam se bacio tamo. Jesam, brate, ali ovaj zajebo sve živo. Znači, 10 budale da stavite u zatvoren prostor, on će biti gori. Znači, joj budale, šta ti stavljaš na YouTube? Ajmo da imamo što imaš još ovdje. Odbrana u momentu. Ajde, nisam pogledao sve klipove, moram da vidim što ima ovdje. On je lud čovjek, znači lud, ja se bojim takvih ljudi, brate. Imaću košmar od njega, brate. Jebeš mi mater ako ne budem imao ja košmar od njega, ne budem ga sanjao čas. Gledajte ovo. Ajde, jebem ti mater, nemoj kočiš sad. Pozdrav, braćo. Koja braća, bre? Mnogi od vas ne znaju kako da se obrane. Ja ću vam pokazati. Mrš u pičku, matre, mi mjaučeš tamo. Znači, ja pogledajte, 4, 3, 7. Opet ne spavam, znači ne mogu spavam od ovog čovjeka ovdje, prohranjam i ne da mi mira. Znači, poslali su mi na Face njegov kanal. Neki Alen mi poslao, vidite. Evo ti channel Donis Idola. Znači, idola, znači kako, 100 idoli. Joj majko, pa ja ću se obesiti ako je to nekom idol, brat. Ako, znači ja ne znam ko može tebi da lajkuje klip, šta, mislim... Kako je Bartol pojebao psa. Znači kakvi su to klipovi, brat.
ti čoveče, molim te, idi nestani negde, prijavi se sam za ludnicu, ti da se prijaviš sam za ludnicu, koliko si lud neće da te primi. Znači ti da se takmičiš na olimpijadi za glupost, koliko si lud i tamo će da budeš drugi jer si glup, brate. Ja sam video velike budale, stvarno doživio sam svašta, brate, i velike budale sam video, ali ovako nešto, tebi odmah pehar u ruke, medalja za najveću budalu, evo, još najgore, što vi ste rekao, nemojte da lajkujete i da komentarišete sami sebi. Ovaj klip, random formiza, brate, nemam pojma nešto, Kenjo tu ima ovako, 3 lajka, ubacio ga je februara 10.2011. i samo jedan svoj komentar, pročitajte, kako da znaju gde živim, završio bi u ludari. Ne bi, veruj mi, takvi kao što si ti ne primaju u ludaru, tako kao što si ti, sine, znači, ja mislim da nema mesta više, takvi kao što si ti, za tebe nema, brate, ne bi te primali u ludaru kad bi videli u stvari koliko si lud, pa tebe ne može da izleči, brate, ni Frankenstein. Pa ni Frankenstein ti ne može pomoći, ni doktor Mengele, ni, ne znam, brate, molim te, obriši sve ove klipove, ako budeš vidio ovaj klip, evo ja te preklanjam, obriši sve ove klipove, ljudi ti se smeju, brate, za džabe, nemoj da se toliko blamiraš. Evo ti, znači, bratski savjet, znači nije bratski, ne prozivaju se Srbi, znači drugarski savjet, ne mogu ni drugarski jebot, ne znam, bilo kakav je to savjet, jebeni savjet, znači nemoj više da bacuješ klipove, molim te, znači, strašno šta ti radiš, brate, znači, ovo neko dete da vidi, ponovno bi se uplašao noću, ne bi smelo da spava, jebote. Evo neki njegov klip opet, Rastafari, brate, Rastafarian man, neće mi očita jebene, ni YouTube, brate, ne može da te očita koliko si lud, brate. Znači, tebe ni YouTube ne može da očita, o Bože, znači, da li da se bacim još jednom u krevet ili da lupim glavom, brate, o zid. Ja sam mislio da sam budala, da sam lud, da sam najgori čovjek na svijetu, ali kad sam vidio kakvi ljudima, strašno, tebi nema pomoći, brate, znači, ili se drogiraš, ili neke stvari ti radiš, to nije neka sekta, brate, šta je to, recimo, evo ovaj drugi klip. Znači, dečko, stvarno, molim te, sviraš neku gitaru tamo, nemam pojma, sviraš, znaš da sviraš, dobro je da se to barem uči, znači, znaš da sviraš. Ali ovo što ti radiš, to nije normalno, znači, nemoj više, brate, da snimaš, snimi neki, nađi svoj band, idi sviraj sa njima, znači, samo, nemoj ovo više da radiš, nije ovo za tebe, brate, znači, molim te. Evo, brate, nemoj više da snimaš. Hvala vam što ste gledali ovaj klip. Stvarno sam morao da snimam, jeste sam snimio jedan klip za drugim, ali nema veze, brate, ovo je sve što sam imao da kažem. Pozdrav, imat ćete njegov kanal dole u... Ne znam više, znači ne znam više ni ja, u opisu, jebem li ga šta kurac, palac. Hvala vam što ste gledali i vidimo se, brate, pozdrav za sve. Ljubio se, Šone.